Kurumzere SKTV and Gripa Punupu Ramukcheri Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. How kipa ngasi dagi numini mama happy thang janumid March ke tang ama 2025 ta New Delhi da Union Home Minister Amishana chair tawdana pangtho khiba security review gi high level gi meeting da lau khiba decision, one of the biggest decisions singi manungda ama oiriba Manipur da leba lambi khodemak masi free movement yahangada bani mipung khudimang chatpa yahangada bani adusu lagliba March ke tang nipan dagi haibagi wapam aduga masida obstruction pirakpa any offender sing adugi mathakta akanba action laugadabani mina chathok chachin tawge haibada apan ba piba sing mathakta action laugadabani haibagi wapam sing phongdo khiba lere adubu laiba wapam di hairi ba khongthang simak siga manaba mongda irang thokiba chahi 2023 gi December gi tang kun go humdoida matamdu leramba state ki lengang na masigi initiative se hadi public transport miyam na chathok chachin yanab gi damakta tabak paikhat khiba lei adusu mai pak pangam khide madugi matung tarakpada chahi amaga amuk hadi chahi ani farku matam December gi tang Mari mamang chahi 2024 dasu amakasu state lengang na madugi initiative se amuka toromi national highway number animag habadi koi CHURAIJAM da chapagisu aduga Imphal Dimapur da chapagisu masi thabak se paikhalame adubu mai pak pangam khidi hairiba numit animag asida tongan ba civil society organization maruina kotu amadi ITLF ke mai khedegi 24 hours ki nataga 48 hours ki shutdown na chingba lauktoktana hairiba initiative yam se mai pahan khidi adubu hojiki wenadi masigi mai pak pak ta haibadudi matam kharadi leri adu marak sida yaning ba yaning da basu mayam amadi lakpari yari adu hoji phogi wenadi kari oigadi habigi nungang baga loina na kaimta tawdre haiba phawbada security arrangement matik chana lera phawbada maruna valley da leri ba maite community na national highway number 37 amadi national highway number 2 Imphal Dimapur lambi sida passenger gari dabu oiro natraga lanai ge gari dabu oiro chatpangam gaduri bra haibagi wahang doni other communities steve for the last almost 2 years adumak makhoi apan balai thana adum chathok chachin tawrga lei marakta apan ba pibagi khana chena makhara makhai dilei aduna who will travel on national highways haibagi wahang amadi adum leri wahang sigi matang sida khana nenakdam tang se SKTV ge studio direction library ahamta da social scientist oja Dr. DHANABIR LAISHRAM oja DHANABIR welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us senior journalist oja ahongchang MOBI ni oja MOBI welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us COCOMI convener KHURAIJAM ATHOUBA welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan base ATHOUBA lak jage to ATHOUBA lak teng sida COCOMI ge mai ki degi hujik lambi hang bagi matang sida no na sound bite amalai happy wafum la aduna sound bite sida kari anoba lak page have the taminarga yes kotu ge mai ke degi committee on tribal unity kotu kangpo pige mai ke degi koi gi video amalai hare video sana taminasima okay koi gi PCR ek masi ready dalai baga same sabaga hair video se thabi rangna ba okay ketang technical glitch le re ya baga madu koi play tawjagi hujagi na athoba who will travel on national highway keno da atopa community me sing loin chalaga leri aduga huji only maitai community khak chatpang amdri and chingi community kangu su koi valley da lak pading amdri aduna loina mak se chatok chasin tawba ya halu have all roads have not necessarily national highway khak ta dinatik kamai thambi be athob sigi se masi koina yan hanbada akhoi rule of law si restore torokpasini number 1 da challenges am lei se adu madugi responsible oriba state na magi rule of law do akhoi restore torani haibagi guarantee piba gumbani lambi chatpa yarani na hairi se ko lambi da disturb torumba kolomba mayam du moina laksalani control torani haibo chamane adeda saigi hairiba potsi state na dumaina tawraga su koi sida aruba malai sidi masaigi hostile oriba group haitare ne ko hostile oriba group si maruena koi national highway da control tawshalai ba handaki crisis sida yam chaun involved toriba kuki gi koi tongan ba koi armed group amadi koi civil organization ko yan hairiba kangu then students organization hairiba kangu singsi manungda armed group singsi maruena handaki conflict sida suspension of operation da leidiba kuki gi armed group mayam se makoi singasi handaki irang sida phongna moisi involved tawi moigi achoba participation am lei habasidi tongan ba evidence mayam leire right handak ta sui kui dana Senapati district Students Association na pharaga
taukiba nungdangda khoi maroina Assam Rifles na khoi mogi su group ta leiba UPF ki adumba cadre mayam ama escort torga chaminara me haibagi chauba khoi evidence leiba podama tholokhiba aduda natana hojik hairiba sigi involvement mayam ama leire se khangna hojik phobugi oinadi Government of India ki side ki chap chaba sigi arm group mayam se masi lakshan ba or masi control and contain tawbugi initiative te mo udri okay tumnagi general oina ekhoigi village volunteers maroina highway da kaida bunker sa le ram kholo dismantle tawre pare pulle hai ada makhoigi level da understanding ama India government na purak pangam bra haibase masi chumnagi kai hai tare hanade su khoi khidang proxy oiba character or madugi nature ma sum yaw bunina masi yam transparent oina official oina India government na madugi kai hai tare engagement se tawra kanda makhoi ki level da understanding ama la e haibase masi official oin mam change adu official oin bang amdragadi somda public ta Home Minister na phanayam lak rak lauraga su madugi confidence tu miyam da pi budu ngamgadra ngamoidra habasi okay confidence pi ngamgadra ngamoidra habagi choba kano problem de lere adu cheseda to bojige ku video de su play tawjage du video play tawjage mamang sida makoi gi oiba declaration habatare unbreakable declaration of the Kuki-Zo community and che amathadore hai baches has with unwavering determination and an iron will we the Kuki-Zo people declare to the world that our struggle for justice, identity and self-governance is non-negotiable. No force on earth can silence our demand for separate administration. Separate administration our cause is righteous and our problem is unshakable. Therefore, we make this solemn declaration on the solemn occasion of 22nd Remembrance Day at Martyrs Cemetery, Faijang, Sadar Hills on the 3rd March 2025. 3rd March 2025 sida moina declaration the point pan ahamba point we shall not rest, we shall not falter and we shall not surrender until separate administration is achieved. This is our destiny and we will carve out our path toward it no matter the cost. Second no free movement shall be permitted in Kuki-Zo land until a solution that respects our rights and aspirations is reached. Our land, our rules. Point nipan dole pajaroge aroibada hairisi. This is not plea. This is not request. This is declaration of an unstoppable movement. Hairiba highway da natraga koi pre movement sida di strongly makogi solution pidri bhawdi yaro have you humla athoba kamai respond togin. Hoi moigi moisu sagi negotiation ama lak matamda moigi hard position ama lauraga haying negotiate tawraga di madugi hoi negotiating skill gi part ama nena dum laura se du budi ko adu ai khoni yeng duri sidi kotuna haibu du khoi thoina khaningai oide right maram di kaina moi ngangning bu du panga ngangni moi di thaina ipai pu haktak ta su turaga na dum jai ta thola khong da tusan ba adagi dum kidang leithor kidang kan da la atopam dum chatpa moi gi yamna masigi deceitful of a character se treacherous weba character se dum moi di masi loina raga lakpagi tongan ba wari singul myam lekre adom da chatta bida koina rely to du sidi government dani India government da home ministry da ana home ministry na home minister na guarantee to riba march ki tang nipan se sigi ni michima di akoi myam litmus test am di akoi to dori ne okay adai da koina kitang koina logically yeng koina nei na du sina by logic masi kadai phoba practical oigani masi kadai phoba rely to reliable oi masina akoi maroina valley da leriba mitei population da confidence ama piba ngamgadra adu da rely to home minister gi guarantees da rely to akoi highway da hekta akoi miyam sing je hana gumna chat pasina bang ngamgadra haibasi sidi cho wang amane ba adu gi part da akoi na lakan da di akoi naha sing miyam amana hojikti government of India na time is ripe hojikti moi arm surrender toro na call to ko da cooperation pi dana khotana honare natra sigi pochigi reciprocate to boina government of India na mung to godabasi governor na to godabasi arm surrender to rei ban ha mayam sinang akchar ba khun sing se masigi security gi guarantee moi pi ga dong na ba right adu kamai pi ri ge habasi ngasi bo dai khoida miyam da madugi chapcha ba
transparent oiba moigi policy ma akoi ude hai tare ne ko ho tawdi tarongani tawdi ha bana te tawe akoi na su dum unofficially paw lobda chingi strategy oiba mafam singda deploy tawduna kotana tawe khole hai but akoi na tawduri si security nga ga punchi chupa hingdoira natraga akoi si free man na moina free society moina aki khang yaudana terror free hostile free akoi state ama mu khoi hanjan nan ba India government hona ga doira madu hona nan ba gi magi strategy koi ba or time bound magi timeline da khoi set tawraga thamba du time bound strategy na tactical moves na kari no haiba singsi phajana khangan mam change aduga highway da hostile ori ba pot singse masi India government na karamba mechanism sizinaraga tawdoi no haiba se sigi pot singsi chapchana myam da thamdana chumnagi kaya hai tare chatpa yarni no moigi koigi hoi chatpa yarni hairaga moigi chumnagi koigi political koigi score ma hang parliament da tang tara de parliament hodui ni adeda da score ma hang criticism lang matam da we have already home minister announced to khre du to khre pakhum pi be yana na ba initiative oidori bra na traga taseng na on ground da masi seriously torokadori bra masi toroktra ga di problem chom leidui ni kai no da home minister has already lost the confidence or trust of the people. Mamang da man ang thombo wa ngalak tabagi miyam do already legre khoi COCOMI di madu penman da na akom ba da khoi already home minister boycott or thamim ni hujik chu still madu gi station da leirim ne ba ko aduna sigi pochi da miyam gi confidence kamai lo do no haibuse masi hoi tang nipan dum de khoi loina ngai du ni miyam optimistic oina dum yeng du ni khoi positive oina dum yengi rule of law renin to boy se center gi thare ba forces state ki forces miyam sigi capacity da lebam thui madu later ga di state exist of the adana dum pa du ni ko aduna du leina khoi di lori ni intention du later bagi tawdri ni adana khoi di hana de dum par lai ni aduna ne khoi na masi proxy gi nature am yauri ama tori masi thawena masi khoi rang si prolong toroga pu pot yauri kholi na han de mayam na dum charge toroga lai si adu gi elements gi yauri ne ba ad hojik ti home minister na lauthorei pot se kaya yam na sincere oina tawrage khanna masi decision lorabra taseng na Burma gi kari gi khoi na han pandan ba factor sing si masi ga Manipur ga samjana halroi ka ba toro Manipur gi jana loselage haidana moi policy honga bra hai bisi di March ki tang ni panda moi na baika ka do thabok sina khangani na mai sin okay March ki tang ni pan sita khangba ga magani habi yo humduni adar mamang da December ki tang kurlum 2023 natraga kogi December ki tang mari 2024 the state lenga na lokhiba public transportation hawdokpagi thabak tuga March ki tang ni pan dagi Ministry of Home Affairs ke maikai dagi paikale khongtang siga khena balai gaduri ba miam da confidence to pi bangam gudur habi wang dulere wang siga lo nga sagi koi video clips ready ore video clips sound by setaminus we shall not rest, we shall not falter, and we shall not surrender until separate administration is achieved. This is a destiny, and we will carve our own path toward it, no matter the cost. No free movement shall be permitted in the Kuki-Jo land until a solution that respect our rights and aspiration is reached. Our land, our rules. Fight for separate administration will be relentless. We will mobilize, protest, and resist with every democratic means at our disposal. Nothing will deter us. The Manipur government must retract his statement against separate administration. His meeting with Arambai Temple does not determine our fate. The Kuki-Jo people will decide their own future. Number 6. Okay, koi srede ireba chi de ireba wapam se mangne ma adum read out to hapta pathok cha bani aduna maruina ma khoi gi separate administration phangdri phawbadi khoi amata halloi habagi wapam sini aduga hairiba free movement su ja halloi habagi wapam singba palli aduna separate administration lodri phaw ma khoi akan ma khongjang changchan abasu mobilize to haure aduga ma khoi gi no adu ma khoi na ma khoi collective oina ma khoi organization lawriba asigi khongthang asigi mayokte any individual kuki jo individual na tarok taragadi madu su yaroi habagi wapam hadi any betrayal in favor of the government shall be consider an act of treachery against the Kuki-Jo people na habagi wapam na singmasu the mahiri no individual shall place self interest above collective cause and hadi makoi ma apun bagi cause dagi individual gi cause na mathak thangba yaroi habagi wapam na singba aduga
any betrayal in favor of the government the misang changuba government mating panguba shall be considered an act of treachery against the Kukizo people ki mayuk ta leibane na logani manga suba point the Manipur governor must retract his statement against separate administration ki matang the governor thamgi waham da handokadabani his meeting with Arambai Tengol does not determine our fate maka Arambai Tengol go nakiba miphamaduna akoi laibag lepe yaroi the Kukizo people will decide their own future makoi masa lepchagani no Kukizo number 3 no Kukizo volunteer shall be arrested. Any such action will be met with consequences and the DC and SP shall bear full responsibility for any unjust arrest. Pabam to yaroi madugi consequences ma'am DC and SP na pugata bani aduga tare sabi point if the government dares to impose peace without addressing the Kukizo political issue we will unleash total resistance. Karigumba laingak na Kukizo people ki political issue si address tawdana santi impose tawna bharak pataragadi madu akan momong thengnagani haibagi wafam phongdorei the ruling state government shall face absolute and irreversible boycott among an handokpa yado makhal gi boycott na chingba tarkani haibagi wafam and last but not the least 8 point our demand for separate administration in the former union territory with legislature is final sina final warni we will not negotiate we will not compromise we will not retreat aduna madugi manung hairi ba mayam singa se pangdri bawbudi lambi chatpadi lai na kemte yaro habagi wahmni aduna mamang da legi position ai December ki tang 2023 December ki tang 2024 the state government na public transportation hauna bo sin ki bus situation do handak so amuk lakpi mong tawri adubu nahan tang amada low hi ba warip ki matung inadi masida apan ba pi ba hatare take strict action against anyone attempting to create obstructions haibagi hom MHN thamgi mali aduna ojamubi kamai yeng bi ani se contrasting di oi karam ba film da lakpa ya hanagi duka kem khera dena haigi doribra hom khara lere ni yeng bi hong ba leigani tanani ujiki wahang isi kanu lak tingi dai sumang ni la ma chi andai hapseram gi sai kuntrani phu ma na yeng da sumang ni la ni ani ji khatna ba de gi amana la le chawna rugum ji hebni amaduna la le ya na de chawne chawri hab tam chawgi ne na ano ji lai po se karigumba ma tawrubagi hojik handok pada mapa mi ta ta da ba phibam mai do okay handok ni ngen khala ju handok pa ya da ba da mi myam ju moi khata ngai hawdorom ne ba moi khara khata ngai hawdorom ni ate dilu handok ni ngam ne ba ana noi myam ju handok pa ya de ha de ni moi bi pressure ji alga national highway je khoi na khami na ba ya si si state government ki property na te ba national government ki property ne ba union government property ne si ngak sinabai na bukta National Highway Act 1956 okay is amended 2013 abam lere adu the Control of National Highways Land and Traffic Act 2002 abam silare ko ngasai gi aham gi National Highway Act 1956 ki section 8 clause bi gi matungina lambi si da chathok chasin tawbuda National Highway gi ani ko chathok chasin tawbuda disturb tawroba adegi athingba pirba suma to mi si sahi manga phadok taba fine toba or animak to ya na yauri ba sumane tawdra Control of National Highways Land and Traffic system yawe ba sigi posi government na thabuk onthok ngam de budu ane si thabuk hek onthok po hobu kanda National Highway da kanam disturb to roy akoi ji nanga yari yari m thadok budu ne ba ya de jung da khangan mam jang e ade khujik ki moi gi declaration ai tar ko mada ama yaur ba self administration hai wahim scenario self administration hai gadi India ri tongan ga harira yang clear oina idamni na moi self administration hai ramni na India ri to khai ta ga haibra separate administration ji hoi hai bo di Manipuri to khai ga ba wahi budi mamang diam scenario ko adu hoji ki declaration do di Manipur gi wa yaw de self declaration dam hai self administration self governance whatever self governance for so self administration so makhoi khakta lengak che ge jibu India gi banu de yabra si law thoi si logi kano da phaba ya da bra ko se mayam thoi ba adigi se kano yeng bi khoi gi IPC na hana koramba hojina BNS ai tare ko IPC section 1425 BNS ki na 324 clause 1 so sigum bo bossing je par ga punishment to ya yo right adu sigi si aina thajaba da hojiti central administration ni kano lai doi ni date 10 degi aramen su lai doi ni sigi marak se da union home minister na 8 March tagi self passage ma pi ne lau thoga self passage pi bangam dragadi
पार्लियामेंट दा मोगी मीचे सम थीगने अना होजि आइना थाजबदा नेशनल हाईवे परिंग दा सिक्योरिटी से खरा दुम संतोग थंबसे आई कनोदा आई इंफॉर्मेशन दाइ तारेको अदुबु लई अदु लाई वाफम दि हानदगी होना खोइना हाईवे सिंद थेंगरिसे एस्कॉर्ट याउना कन्वॉय हाइगद्रा एस्कॉर्ट हाइगद्रा व्हाटएवर कन्वॉय हाइ तारेको पोजै पुबो कनिना अदु याउना मरकता चटपा गाड़ी खुदुंथिबो नंगुदि याउरे गाड़ी से 100% एकोइ बेरा सुक्तौ तौ रेन गारंटी कनाम दौ ngमोय अदुगी मरकति बेरा तौदा कन्वॉय से पिरि सिंदुना ngak sin bidaba to thamamba adugi khudung thibadu huzik passenger bus natraga passenger vehicle macha macha sing chelaba kada marusu taniya dum hoye aduna ahan bagi woriba phibam sida voluntarily chatngo mi si khara handagane adu government na phajana ning thina to biragadi ekhoi su tum ahan ba trip tum yawa koi kesu thudona khallude mamni kanuda moigi common people na ekhoi common people da nushida ba yekna ba kasu lete makhoi gi de huzik खुदों थीसी हाना दुसु तवेदना मोइदी खुलाई पाइबेसिंग इन इलेक्शन दा करीदा एवरीथिंग मोइ कंट्रोल हक्तने अदुना अखोइदि हे फावरपा खोइगी मोइगी कमन पीपल सिंगना हाइबदा लानसि लोइगिरो कैनो लानसि लोरगदि अखोइगी खुलाई पाइबेसिंग जिगी पैसा खाइफम लैते मोइगी शक्ति मांगिनी अना एनी कोस मोइदी कैनो तरो इरांग जे दुम तौनो होननी हायो राइट अदुनेबा मोइगी हुजिक अब लोरे इशू से मारले कैनो दा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जी नत्रगा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जी मणिपुर जी तांदों नतेब इंडिया दे तांदों ने मणिपुर ने पीबंग हम बोट नतेब सिटी अदु वर्गदी इंडिया दा तानगदा उदा मखोइना मैतेई दा खुद थारगा खनाबा होरगा फंगभम थोकप्राय बो क्वेश्चन दुनेबा मोइगे आर्गुमेंट दी मोइगे खनाबे लेमिना याद्रे मोइना कोइ फुबिरे हार तोइने ngara ma koi mayamna social media da uriba dilli da interview da tawidno मोइने खोजि तानथोरे हाय तानथोरे जी चोरसमपुर दे कोइ तानथोक तबरा कांगपोक बिदे दे तानथोक तबरा मोरे दे दे तानथोक बिदबरा लोइ तानथोरे इनेबा मांगदि लैबं नदबगी करी खुदुंग चादबगी इम्फाल लगी दे तानथोक बोबु दते लोइसलपदा खराब लेमबुदो सिक्योरिटी न ngaksin bang ngamakta ngamakta that means irang lakun nataba moide sum sangbudo sum tallakna thindok ke bi waneba yam thieng bo bo leba oji su officer khar di ai masak ami di panjara ana imphal da thawak tawreba koi imphal da leba mi sing jina maroi ni imphal dina koi ge nan mai na yam hena tab sa imphal da leba mai tei sing jina atom na ka su tawde mob thopu kan du da di bamen ta gi dre ko adu mob loi roba gyan dar kan da di madugum thawak du tawba udabani na ana koi sida di kem te leiten problem te leiten khaleba aduna स्वासानपुर देगी वरो कागबुक पिदे वरो मोरे देगी वरो एयरपोर्ट लाउत कनाम डिस्टर्ब तौनी थाजदेबो अतक च इकुइ कोइदना एनआई न फाव एयरपोर्ट के फाइदन कुकी इरा मुनु भारिनेबो अदना सिगी पोची एंकांदा सेल्फ पैसेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की क्लोज 1 गन दा सब क्लोज 6 अदी दा गन योर सेल्फ गन से सेल्फ पैसेज है कोई फ्री पैसेज है फ्रीडम मूवमेंट से अखोई everywhere in India piri neba si thinga kwai si constitution amayok tani Supreme Court already unconstitutional way na higher level action law bai si yai action law ga dabani action do law dragadi makhata na dum tawni right time na action law bi ga tawni government ngamam do state government ngamam do bai tare ko adu oji central government na पालबनी ना मखोई न मधु एक्शन लबियो एक्शन दो लगा दा मैतेई वगैरह कुकी वगैरह नगारो वादी उनिबो जसनो लोग मैक लाक मिदुगी मथक एक्शन लौरगदी अखोई ये सा थों थबिबा रूल ऑफ लॉ दो आइन चटप लेंगा अमबो हेक लिंगा मबा एवरीबॉडी फ्री पेसेस फंगनी लोइन चटप यागनी कोई मसा मसा थोदोक्ति कोई थिंगो लोइन मोय मधुमक अखोई की कुकी जो काउंसिल की चेयरपर्सन द प्रिंटर न्यूज़ 9 रा इंटरव्यू में दसो यावबनी सो संपद मैते सिंग हला लाइबे वी हैव नो ऑब्जेक्शन अदुबो विक्टिम फैमिली सिंग aduna kari torkate ge habidu koi guarantee to buding nam ke aduna si phibam jida sigi si satpa ngani na khale tabodu passenger phangadra ba question do okay koi screen da su hojik thamki ba declaration ge point to point by point koi mayam da nungai na ba uchare to ujadhar bi nahan gi tang 2020 gi tang kulum doi december gi adu 2024 gi december gi tang mari gi jiga khena basi yu usalakta hojik athing ba laksala bani na aduna athing ba marak tu da any handaki center na tawdore adun satpa yarani na khalam bakangu dusu athing basila abin as masal ro bera gadong wale na hyper khanjana ga to bi film malak tong wale aduna hani situation duga handaki situation ga khena de haiba ya bagi film leibra haidi passenger tholok ka dur haiba gi wahang dun kai thamya ja
Rasba can we say highway politics se. Yam ngalinge degi singda leba community sing sina dum tawre. From the very beginning ko. Kariginoida 1,226 kilometers ki highway koi ki jiri wagera degi di somda Dimapur line wagera de si wagera si loina wakta koi ki tampak ta lezi the only kano khata neba 40 khata neba something ko. Aduna moina highway politics tawraga lakpasi ahmad nagana tawiko Manipuri nagana. Right. Highway politics ID highway ji thingjen khosan tawraga moi ki demand ji phangna honaram baji phangjuloi phange highway thadok na ba ngangna raga demand ji thupina raga laiba adu mamai tangda mu kuki na mu tawrego ada kuki ga naga ga khuthona gi su highway politics ta munarak pe ni ada maitei na masi kaimta thawa sadana sum yenga lakune ada maitei ki lu ching khara highway politics se tawji abagi session le me ado yam hena lu na khalu daba ada hoji lurai di aina thamjaningi di kuki na highway da kanam sala loi jaya nagana so highway ya da dum thing lak pada thing da dum lak pada dum thing madu gi lokthong na pada dum demand phange Right. akhoi da highway ji thing bu yaroi gai ra to bugi posing asi bok da coercive power sinadri ba sigi mindset ta adum ngamgini na khali ba jiksu ngamgini na khali ba ji Delhi ki ju akhoi ju sum toksana bane na lerga di ama ma tarni hana ge dumaina pohong hong weba awda hojiki laiba train sidadi ain khanjabada Delhi na toge hardi tangnipan matung da khoina khangda basi intervention tawre mo hojiko my conflict ama laiba matam na tawham thokpa number 1 gi ahanba process intervention tawre both side animak tawre hana to udaba pot amane anisubada intervention ni tawre matung da manage tawre khadong ni conflict management is a number quite priority big the highway hang adi matung da mi movement ana bagi khot pagi mai tambai khot pagi market ki kai matam dang lak twine na matam ni changni aduga management khudok ji adune malem ngi loiter sing se ada sab manaba potani moina hojik se intervention tawre aduga highway hangni habasi kitang thui adi cookie singda jo cookie jo khoi gi super message sing da India ki action ji ki ba pok tri ba so no a single ki ba pok tri ba Right. ki ba pok ne ba lambi chala li ga tumile tu se ki ba pok ta ne ba haris ki ba pohon ri se hale pohon da ne ba hoi ju pok tri ba an pohon mam changi ba Ki upok tem ngasi declaration ka to ki ba pohon mam changi ba Pagi buba la kani dong mau du noi ka do ki ba pohon mam changi ha ba di moi halo ha ba nati ain gi mayok te le ba sing si moi na ju any kulai think kalak but tabuzu aini mayok tele bane fani puni harena Right. highway to dazu home minister masamala zu haidana Strict action hai. strict action law ne na adu lawbra lawdabra sine bozila ise lawraba yam phajana lawraba ko haidi rule of law ladies ulaba aduga state wagera center wagera animak se coercive powers lays coercive powers is a power with force having yadraga di force sine baji government ki state ki mai power din na ko adu sinaraga tauge na taubugi mong du lak kadra la oidra adune ba khoina signari je tang nipan matung da kuki na hosi mai declaration ga tawsi hosgi coercive force to sinadra di hana dagi demand tawraga moigi highway thing pa kana ba phang buje masi adum evidence legine na khalaga haiba oigani khaleba aduna adum mathau yam tare adubu akhoi ngasi press taga phangbagi paw da ko modbung dagi na ti khulen boxi nearly 40 km moksi central paramilitary force yam sathi na phajan thame hare aidi 100 meters mokta dum loina lepa chan mai mong da lere chaluba mina report pirakpada dum lakpadu kaimuk tawdre kan haido madu akhoi gi force ni dana by force thing do ni adagi chalal loy hai na khali baduna mo force tawna radi aso pande dum nang do ni natra sida sina kari wehen da miyam gi mindset am chaning bong puwe Pure psychosystem pure psychosystem le ne ba yam lu ri je akhoi gi chaning ba pok ta bisi ne ba adu pok tana basu lak thok male ngasi adu pok tana basu lak thoi ni manung da some sort of mai gi threaten ne ba ada akhoi mi jing jina mu phare adu di seju sijaju sang sang sanu
adui consequence to moi pu bang ngam ri yeng ga na chala di adu di mu khoi tam ngam de na ai di magi consequence to whether it may be good or bad ko hawi ai phat hawi adu su lu dra aduna hauji lai film sida home gi kitang thui thu baji moina ju home na mu thuri jina kari no hai kan da mu हानदगी कुकी जो पी कौन से सुपरमेसी से मोई का पाव फाउंड दना खोरन दना याम तीने मरम दे कनो दा मोई ngasi बो दा नॉट सिंगल इंडिया गवर्नमेंट की एनी फोर्स दा मोई अटैक तौद्री को आईदी एंटी इंडियन ओद्री इवन मोई बेरेक अयाम बा अखोगी इंडिया फ्लैग थेलिनी अदगी रैली बु चला जमो बु चला जु फ्लैग अदु पूरा चलिनी येंग मददी मोई से इंडिया याम ना प्रो इंडियन याम मालन मदुने बा सी याम साथीने तौशन बा खदरक मने मोई के मसी इंडिया ना मसी खंग दबा माले बा इंडिया जो हम सिंग दे दना को आईदी कोई दिल्ली की यूनियन गवर्नमेंट सु आईदी हम सिंगे लोग दे केनो दा ngasi bo lu tok thori ba thau myam je kupsan ne enkan da asing bagi step am ti yaudri ba aduna lai film ji da aina thamjaning ba di ras ko kitang thumali aduga nipan dagi di yengsi aduga coercive power sina dana hek kihan khangan dana aibadi rule of law gi mayok ta leiba adagi di kenoi di highways di union list makha di yawni sia khoi gi delhi gi thodang ni noi adu to wi aro kholoi na amna kanna phasana साइगी होम ना हाइबिरिबा दंदी पीनी हाइबा अदे कोई गवर्नर ना हाइरिबा दंदी लोगी मतेंग ना दंदी पीनी हाइब म्यामदु थवैना तौरअदि राइट खना निंगाय वइरे अदुदा मोइना लार्ज स्केल रिएक्ट तौरगदि अदुदा मागी रिएक्शन दो मा इंटरेक्शन रिएक्शन इन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मोगी कम्युनिटी का लागदी अदुदा येंग तारे हाइदि सेंटर की असेम मागी फिरेप तो सिदा उरनेबा सी याम साथी ने काना बा एक्सपेरिमेंट नमने खोगी कहीं ना मसीदे खंगदोई ने बा राइट मागी व्हाट अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द मागी यूनियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स द कुकी जोजे खोई हारंदगी खोई न खल्लगा लाइसिंग जी अनोब डायमेंशन म होंब्रा होंदब्रा हाइबदु येंगदोई ने बा अदुगा मोगी दी ngasi डिक्लेरेशन तबदुदी मोई दी दम तौनी मोई डिमांड जु दम तौनी मोई न तबतै जु फ्लाई साथी न पाइदना याम कन्ना सिक्योरिटी फोर्स की माउता लान तौदना नगागी लेजिंग जिसु मोय पॉलिटिकल डिमांड अदुम लेना चा अब डायलॉग तौरे मोर देन 20 इयर्स कइम तौद्री अदु मोय दी अमरोम दादी हम लुमना इंडिया ना लोंनिंग देबा के अदु मोय द इंडिया दा काइबम त लेट्रीबा मोय दी इंडिया दा कानाबा ngakतनी इंडिया दा मोय मांगबम द लेट्री अखोय लालौबा काउंटर तौबसु इंडिया की प्लस पॉइंट नि नत्रा अदुगुंबा लेबा पोनिना याम हेना इंडिया ना मथा साबदी ओर मोय अदु मोयगी स्टेन सिमक्ति हानगी लेमिनरी बा मोंग दुदा याने ना खलगा लोबनी अमरोम दना खोयदे इनडायरेक्टली ट्रीट तौबनी अदुना 8 की मतुंग दा खंगनी तबदबु खतंग थुमली सिगी ममांगदा सागी इंटरवेंशन खुतौदो या मोंग ता लार्ज स्केल तौरगा मोयदा पारामा पीबगी पोतु दे हंदक शो याउद्री थमजगे ओके पारामा हदि यादे हैबसी लोगी मायोक्ता लेबसी यादे इलीगल ओइबा lawlessness oiba mongda thabak tawbasi yade habagi parama tambiramaga highway hangbagi natraga akoi movement on all roads hangbagi se pakilam targati hena phajarangun habni nevertheless tangni pandagi hogdore habisina maduda su magi capital center ki mana tawgi khali budu uthorok pra habdu yeng minar si habagi homdune dubu madu mai pak trama mamang da tawgi bugumna handak sumiam da fear psychosis particularly maitei community the fear psychosis phau lagalambi sida langning dana ba adu wakalon phau nugi da makta intentionally ngasi gi declaration to design tawraga thadorok pra habagi wafam duni adu ultimately tangni pan da crackdown tawbra yeng ba tare hadi paratam bi ba mathau tare habagi wafam duni tham duna atho budlai fear psycho for the sake of fear psychosis create on the thadokune habi abra sai point number 5 te amna samno wam su yawi the Manipur government must retract his statement the Manipur governor must retract his statement against separate administration ge against the ngangi wafam do retract to godun hando kadam ni ga hari adu wafam amtadi governor gi maike de su phongdo khiba mayam na ga su tabale ti hatar adana athoba kamai thambe ngasi gi declaration jamna confusing oi mong da miyam da kihenna bagi mong da thadokune ni bi kamai thambe मोइना थादोरिबा स्टेटमेंट से कुमना पारगदी they are trying to dictate the terms they are even trying to dictate the government policy right openly to khalai ni are governor da phong na
challenge tawre ni retract tawgen everything moi dictate tawsale so this is completely against the magi against the kogi state ki establishment du gi mayok tala adu tadi masi anti state oidribra yes she declare tawre ba organization sing si mugi mathak ta firm legal action ama initiate tawum thokra thoktabra masi akoi hayeng bodi yeng be ain khale hayeng boda legal action ama initiate tawum tho app mani moina piri ba statement se masi completely against the magi kogi state ki magi the freedom fundamental rights to gi purview gi wang mada salaba por ngata ne ba makoi da pi ba lamsi da lei ba mi sing da miyam da pi ba constitution na piba fundamental rights to adugi wang ma da chalaga nganga ba statement ma yam yauri ba aduna masigi post sing sima number 1 da haying si legal action na ma initiate to bai di yaina lawe number 2 da moina set tore ba conditions ma yam se masi yem kan da khwai de gi hena critical oi si ras kai no hai kan da peace have a pot se moigi political demand or whatever demand se masi masigi matang da tawdingai di masigi solution ma pidringai di peace asi lawe haire ba aduna takpadi peace broke to is moine peace breakers moy oire hanadagi moy tawlai moy oire si confirmation amal phangdribra bas yes clear ore am si clear oire ba adu tagadi India government can take a very firm decision crisis sida involved to ba conflicting element ne haire ba pot ani se sigi group ani sida group amana thamai ba mangang thore openly publicly official statement tholok ba sida peace langna na bagi condition se tor ko tam tor selabani na condition du phangni phangoi ju khang da ba condition me am se torabani na condition du phangdri pho peace break tor chani haibu chamane ba adu tadi they become the peace breakers adu tadi moi mathak da adu mathak da su initiative ma lobum thokba thoktabra si India government gi kano taram ni hujikti direct center government gi ma kano da honest lairam ni ko aduna similar adagidi makhoi si kai gumba India gi genuine citizen amane na lawrati makhoi na akhoi gi civilian population da attack to buse sometimes the highway si tangnipan dagi clear tore khala jiwari bo satpa yare haire se sidai the civilian population da makhoi na attack tore threat tore hujiko hujik threat tore ada threat to busi state amadi state ki security forces da threat to buga civilian population da threat to busiga ani si India government karam na lumna lawdu no state ta buduna haina lumna lawdu ibra na traga mana guarantee to raga thamiba civilian population do moigi security do adu da threat to busi karam na lumna lawge right priority si karam da pidu no government na aduna sigi posi yenga kanda moina tawraiba threat perception ma moina generate tawrai se sigi si thuna masi koi crackdown ho change masi adum bapur me amdu initiative lawra kandani civilian population da confidence la ka to okay the government is acting accordingly the government is reacting accordingly chana na government ji thabo khat tawre he sidi moi hai po wa sing je koi ta bi ai thaja bi ai hai ba gi sense am la ka do ne ba adu gi sense to pi ba si amaru wa ba adagi di aina khanjaba da nahan gi sigi pochi koina mutual understanding ama purak pangam drena lawragadi sigi pochi da ngasai tawmin so haire these are certain group of elements mi yam na teba makoi si subdue to gudong ne it's not the entire population entire population ki involvement am lai haire gadi that's a different thing adu hojik ti masigi pochi yam nakhai senga bane element khara kotu gumba ITLF gumba su da lei ba group gumba moina project or puthorokba mouthpiece and MLA amani dune moi khara sine ba adu de moi singsi ngangna sana ba haina ba yadadana home minister na set torai ba deadline or timeline si phawoi manung da moina hu si da detrimental loi ba thabak action pakhale haragadi those elements need to be subdued right adugi guarantee si officially to bio ba nan home minister na hairi sidi Manipur gi matang da review to bogi committee ma meeting ma phame meeting to the for the sake of agenda sum hairira or whether they have already lay out a genuine policy to initiate hojiki hair mari le na action sing ji thabok sing je pakan na ba moi policy frame to roga leira ba mayam du da adugi decision de lawreira habasi wang amane ba aduna adu tagadi hojik akoina pamjari di ahan trip si home minister na kamai flag off to
karamba group of population thadono koi BJP gi MLA mayam se thabi doira akoi gi BJP gi worker mayam hana trip am thadoira kamai to Imphal Guwahati gi bus service ama yatra ma to hondori bra test drive ma to hon bidori bra kamai to hondo no how is how are they planning to flag off this initiative madugi sigi corridor se phajana moina adugi confidence to build up tawraga di people will started gaining confidence adugi confidence to laga di tamna adudagi dum ka hetare ripple effect ma mathang positive oiba mayam ama generate tawra kanda state sida peace and normalcy restore tawbuda aduna catalyst oidoine adu tadi adugi initiative sigi lauthokriba initiative magi wafam se si yamna important oiba yamna seriously the government lobi gadobni governor lobi gadobni home minister masana su logodobni not just for the sake of political rhetoric and propaganda gi damu tawroidobni moina ngangai ba por khudi muksa everything has to be taken kotu na ngangai ba wafam khudi muksa everything has to be taken on account aduga chanaba state ki side gi respond to bodone both legal and punitive action logo done adugi potu tawview adugi potu urakanda somda leiba highway da access to phangna leiba population jina government gi kano da right kogi my for da confidence ma soidana lagna no hona da mating pangani okay confidence tang nipan gi sida mayam se lambi da sat pe conference kamai la ka da ge matam da ngasi low breaker ama for the last ngasi se march ki tang ahum lak pa khoding gi khoi tha mam phai hebasi mayam ju khang biramani ngase tha kun gani thoi chap chana pha banu meni adun ne ngasi mkhoi na 22nd remembrance day pang thoi en hairi bi ngasi tha kun gani thoi pare thani mathung dari chahi ani ju pha ge duni aduna ngasi gi numit se da lak thori ba declaration se da it has only been proven that they are the peace breaker not peace broker peace breaker ne have make sange aru ta di peace breaker ori ba du nahan gi tang amagi decision se da ministry of home affairs ki decision da yauri ba strict action against anyone attempting to create obstruction create tawna ba attempt to mi du gi mathak strict action ko ne habni na now it's time to take strict action against the person huju je la ko ki ba organization to misek to mathak da lokor pe yare habdu madi clear or mali adu tar di tang ni pan da masam tan mi am da conference la ni uja mobi ko mai thami be kotuna kano thambiri ba ofo mai tare ko sita semwadi union home ministry da direct challenge to ne right natra union home ministry na every citizen je free passes so hen ni haibe gi thajaba ma pire adu instruction pire mari le na basingda madu amaduna sat pa yaro yargadi home minister challenge to buni haina home minister laudragadi madu khoi kari no khoi ju bhapta da bom yare mani kana da india gi authority ne lai bu pa do na haibu gi against nga ko te tumin lai thok pai ja india gi all kanu se machinery se kotu gu mo organization amana makhara thammo ya bra haibu question do ne adu orgadi date 8 yodringe da tang ni pan ma mang gi da kotu gu mo organization ama command tori ba kambu sigi office bearer sing se allo phol lo ina lok thok ta ban dongan gre lo gi mer ka thabak tawi haidana action lo budi are atho bunju thambiri duni fire chan mani kang de amani kang de chap di fire pa bana di aro siti koi tan ta na phar dong ne ba je akhoi le to bor di adum na na phar ni moin to de free tha de ba aduna sigi pochi yang player bam changi mam di government na kai gumba road map ama peace ki road map ne bu thore se ama simang le peace ekta hanjalani hai bu tin na 3 adu bo kari hai tare peace lak na ba gi ahan khong thang ne si ahan khong thang ja ko tu na to si ke do ke ta makhoi gi mi myam gi rice moi mat la ba ne ti makhoi gi se Guwahati da ate city sing da chatsening bu do Imphal airport to la ga sat ka do bu thing di moina atopa community sat pa thing hai ga di akhoi retaliate to ba ji masan da ne mi yo chan ne mi ne ana mi gi rai ching ji moina loi mat la ga di makhoi gi miyam su makhoi mat so hol ka ne ma si moina khang bom su chang me ba ya go me su action lo hon de ar ga makhoi gi miyam su makhoi gi phang bom to pa rai to moina mat pe dong da action ma lo ga dong ne ba hoji akhoi gi da koi angang sing khun ngak pagi kari ge toro myam do huji governor lo khale ba initiative lo support to edana marni kana da matam khara koi misunderstand to ba natraga koi da thaja da ba lai ba kai gi mayam de ge koi khulai pa dana koi gi khun nga ure nomai kapsul to koi defend no no re huji ti government of india na through governor of manipur
masigi initiative si lobirani masigi responsibility lobirani hairani we are supporting you have si lam ne ba sigi post de ai de khulai tha do separate administration han pi har ga khulai tha do ba appeal do challenge to lambi free process we ni have to chalal lo har ga di challenge to right adu di hingsa yaw de mo gi separate administration whatever administration tan ba ya da bra right every kan wa jibu hingsa hak tani ya bra hai yengmam jang ba sidai the government ko na hygienic wai tare ko eta no mai ka po adu have na ta ba yes mama ngai da congress na pali ngai da akhoi gi mui bha chang na ba to gi matang da mau da satra mayam irang to bi na right irang to bu du aham da di kai roi de wi ni ba ma satra ni bu di sigi ko akhoi noi da ba thok dong ne ba tare no mai ka pa ga so open yarok pa sina yarok ko de di loi kai gi lambi thing mak te ba ana sigi po si action thre di ma thok dai ba action nei si da mo gi no mai ka pa ga pha ba pun ba gi wa na ta ba khoi hayang sin da doi mo nu pi ngak sin ra ka ni ana khoi su government gi side ge su nupi gi police SBI natraga sipai du nupi la re hoji di kan usma am tha do re na re action force su nupi me am lai na nupi sing do na nupi sing do control to no hon bam jang ye nupi sing do control to ro matung da gari sing do freely chalhing ga do na natraga di nupi sing do lambi de hep chal pa lam yai da pham jal pu yai ba su bu khudong thi thok do mayam thol pu yai ba ado idi gari manu do to mi me am du mar da kyau ti we ba situation thok la ga di pam do thok do mayam thol pu su yai aduna ahamada khoina ton janing mudi government of India gi mayokta phone long thopung mi se sigma tak action lo haningi aduga policy gi mayokta lepasi ju koi kari hatare to hum to kudu to hodragadi ya de bu ma khangal logdragadi matung nok sum to dra sum hainagi dina mamaida sina kari hatare lambi singji hanadi to pada gi ne basi to budi hanadi rum to bidna koi phagi to yenom da ko ju highway bit ban do gi haido sumara maru yaw do bada ban do ba thing bi pose matung nak to dana ba kari hatare once and for all do masima to ba khangan ba lo lei lo ji jam sathi bore do adu mon khangan ma thok ta adu orga di date 8 ki keno se deadline je musi ai di freely chapi anen khali to bodu lai athong ju thambira me mamang ni action khar di ma thok ta action lo busu yana bagi evidence lai re tar hojik che tha do rai ba loina video release to rai sida wangang iba musing and the organization they are representing high mayam sing asigi mathak ta ngasai tang amada minister of home affairs na promise to kiba take strict action against anyone attempting to create obstruction tauna ba hona ba khodima ki mathak ta akan action la khokan habni na hojik obstruction tauna ba honare habigi nupa ma thola ga phongna lautho kare man haibasi no free movement shall be permitted in Kuki Zo land until a solution that respects our rights and aspiration is reached. Makogi solution si pangdi paugdi yaroi our land our rights kind of point number 2 is the palli adu bol lakshya mahmdi there is no Kuki Zo land in Manipur is Manipur is part of India is India aduna srita tongan ba Kuki Zo gi land da chang ba yaroi ga na amuke na ain kai ba wa ma zum ngang ai tar aduna ain ka ba wa ngang yi mathak sita makhan ma ngang am ni na tang ni pan ngai da sumba ain kai ba adi ngasai gi article 19(1)(d the yaurler ba free movement si masi thingak targadi madu thingibo organization do unconstitutional oyana Supreme Court ki judgment zu lagrabne aduna they are unconstitutional people they have proven themselves time and time again that they are unconstitutional people therefore those strict actions promised by the Minister of Home Affairs must be initiated promptly yam tuna subli tom lohum to have the udadhan mi komai thami be tang nipan ngai de bita nipan ngai tar de mayam da su kitang fear psychology saman moblai do man si matang je ras khoi gi union government na high si cookie da the moi loi handoi se now I torbung gi cemetery same ne to handoi nan release sakane to in smain moi na high si loi tu eba handak ta ne ba react to is handak react to si India kana khoi union government ka adu Kuki Zo people ka ani relationship sida handak na ahan ba mani edi moina reactor ko se understanding level mandris later malis adagi di maximum khoi gi kano gi president rule gi mamang da lei ba mayam sing sida di akhoi nu ba kan da union government gi magi mong si 100% in favor of the Kuki people da lei dong toiba aduga emergency matung president rule matung dagi di live train sida di moina AT gi pot ka ji yam puthurei si
ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ AT ꯒ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯩꯀꯩ ꯊꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯨꯖꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ इवन याम मरुब चेक पोस्टिंग जिदा डिफेंसिंग तौरनी का हारिसे अदा मसी नान वारी साबदी याव पुर ngakani na अदा मसी मोइना मु चिंगनरei sina mu अखोइगी प्रो कनोगी ओइना अखोइगी AT की डिमांड में आमजिंगजे मरी लेनबसे अयाम सुम यावसल लाखोसिदा मोइजु याम हेना लाना खलमगनेबा आइदि इंडिया गवर्नमेंट से हानगा मानद्रे यूनियन गवर्नमेंट से अखोइगी मायक्ता याम चावना मसी तौदोरेगा खलगा रिएक्ट तौबो इनि हाना स्टोक तौदबदो हंदक तौरइनेबा अदा सिगिजी लापकांदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जु एक्सपीरियंस हमने हाबिदि केनोदा इंडिया दा रिएक्ट स्टोक तौदबदो हंदक रिएक्ट तौरबनिना करी तौगदगे हाइबसिनेबा जी यामना मरु ओइसे को अदा ngसाइगी अखोइने याम फजन सेंगदोगदम लई होजि राजनजु हाइबिरे को कुकी जो लेन गाइसे पुदा सी वाई सिना लगदमने Manipuri is for Manipuris. Manipuri mane. Ada moina masi sinariba adagi Manipur police lehenganu hariba loina maksi moigi lamni haina nabagi leitabadu leina naba claim tori neba. Habidi lamma makana semde honoriba. Right. Leidi leitabako. Ira laibda moi travel commission da koigi naga khulakpa nimpu kyano dugi signatory sajalaga thagaluidana samitoidana adugi kulak basingduna yadana condemn tawdana khodan tawna tokhidana ko that means moina moigi laitable lamji lamama lainabane maming kuki zol len ga haidana yam kan hona jari ji ngasagi moigi phangoidaba demand ma ngasagi union territory with legislature je masi yam kan stick tawga leiba potu unanabaneba ado manipur ki police kai kai amta lehloi guys akoina maitei du yadabi nateba it is not a part of the manipur state habaneba ado moide adugi ideas ita thabak si loina pareng jam tobuneba Separation complete area habi anaba akoi changdre police police adi masana oire ado ne airport lehlo adiga du lehlo college lehlo yati loina bakse these are all moide plan am toro tawjari neba right adugi potsi kayam yamna kanba kandabasi handak kisida kwaidi chaw chaifu mune moida ani moina akoigi mi jangal ro habdu jangal ani hare ko fencing khabi nu haidu kharne haizale adai popi ji dum si business ida beya to do torno hare dismantle toro hare durei ji moidi direct thit daga home na hariba Bangladesh ki Bangladeshi ne ado Rohingya ne ko strictly changbaji illegal immigrants se angak pare section na masi thingani na harido that means illegal immigrants se yam kana thingani habne ba adu ju kano mane indication mane asi me am ni yen kanda moi da ju hana dagi chana da ponama lakpagi mong ji utpane ba aduna ojik se there is a tug of war in between these two ko moi kuki jone aduga union government ne ada khoi gida ojik kitang khoi da kitang safari bai bo state government lairam drabse state government lairamadi state government khoi mam taina dana de state na ju kem tau de dana ko ojik di direct center na PR thamani na center na kai do rige du yeng bata bani aduga khoi mam khaneri ba mong sida aidi center na thoina yamna magi with farm determination toge na khanbagi phirep tu leraga thoina shanti pronibagi porodi within a very short time before 8 baba asai korisi power sinobi yareba yes kai no da moina declaration je yamna objectionable oba pot amane ba ala home minister masana ju dandi pini high gram ni na ko high gram potu adugi against the higher by je ngaibe matam leitre ba ado ai size ba do nipan ji yengba tabani aduga aina aroibda haningbadi swaina chathok chhin free pasai aba khotpa du da gaise ras loina baksidi khulaina sibaina kihelaga chatpa thingba khotpa yanbadi lasting oi roi sidi puning ga yaba thamoi ga yaba malaini bako adu boy magi in course of time sum thingaga de lebi adamnina mayamgi business kari kari tongan pochi pusanba khochanba mi free movement dudi yanaba honabadadi yam hena leiriba 60,000 hena leiriba
paramilitary forces sinarga tauge na khalaga di taubadi ai ko handak se se more thuai wada moi protest tawi ko adum nam bulldozer tawgi chocham purju tawi dana ade nan dingkhai phai habra adu zum tawi dana gambi phai adu zum tawi dana adu maina kayam chawna tawba ya doi no yar doi no do akhoi tang nipan ji mamang na traga matung mamang de hujik sure nak sunuk sele yengi batari adu handak ti india gi FFC akhoi da ju sina khwairi chawba akhoi gi study to ngai wo pot na su we okay tang nipan bhokti ngai batari tu butang nipan ni mamang da paikhat pe aba thabuk sing mang du ure buji video release tharaktana press note thadoktana declaration ne hadna declare tore aduga cookie zo dominated area haibi mohto cookie zo gi land da kanam to sang ba yaroi free movement yaroi haibi wapum sing na chingbal labni na free movement yahan ba haibi city sai jo haje khiba indian constitution ge article 19 clause 1 gi sub clause D the already period aduna sigi mayuk to laiba haiba means if you are against article 19(1) D then you are against the constitution and you are making a declaration that no free movement will be possible in your area. It means you are challenging the constitution, you are challenging the order given by the Ministry of Home Affairs. So you are unconstitutional, you are challenging the state. Therefore the state must initiate the actions, the prompt action, which the strict action which has already been promised on 1st of this month. So without waiting much, without waiting up to 8th of March, the strict action can be initiated promptly and swiftly. On that note, ngasi wandi the Manipur files ge edition se matang chalo sinjari ngasi ge edition se bu mapung phan gidamakta koi panelist animakpu akoi athobudi atopa program am gidamakta chataya dbi chakre no uzani baru bisda makhan thas punuk chare appreciate your joining loina yambir punam sunga sigi edition se karam to bi bagi SKTV Manipur ge tongan ba social media handle singda join to birga comment amdi feedback thabir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Ranthom signing off. KHURAIJAM.